ki khubor ka Khadc TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee bat ke JJM Nichols Roy College Kualapati haringkat bagi jingat trelang bagi Khasi Hills Autonomous District Council mentakasngi ke sitrik unai wing arajar posa klara kekan mau buram yegeling ko sngiya bandre pusan ju Reverend JJM Nichols Roy kum kadak jong jingkan mau buram ya uni urang ba bede unong thau jong 6 schedule jong riti sanchar kari Chief Executive Member ke KHADC wa penya sing sim Deputy Chief Executive Member ke KHADC wa pinchingan NCM Executive Member ba te bor pathau MDC ba bindu M lanong ringkat bat ki officer ke KHADC lemegi pastor kirang ba shnong ba ki placha khot ngau bha hagari gasngi labu sinte ha umot sa nam juda Reverend Nichols Roy ubana phalau jaga council Habakran hagari gasngi na kalyang ba penya sing CM ke KHADC ulong bakila yo ek autonomous district council na sarkar India hagasnam ka khandai pasan phoar bagidan harush phodli ke autonomous district council hag north east Uba penya ulong nigish phodli ke autonomous district council kidi ki bahap hapo ke schedule hapo ke constitution jagari India but house nam ka khandai pasan bo khandai Reverend JJM Nichols Roy ula khlat no but hakini gin rup sandli gisnam la yo ek jingkar khu bagadan la ka district council Nakliang Deputy Chief Executive Member ke KHADC wapin shingan NCM ulong ba house nam ka khandai pa nya puar lapin sneudur ye jing yo ijinga jong ni urang ba hakbaya ktin man pelat nak a jaka sargar pedeng kebedai tanga kapor jong ulat la ai bor no yo president jangari India kabamot bal ai no yak ikhtiar ka baklan naga kti jongi how president gari India Kita iba DM nano. Iba nagtay ba kahaw? Nagtay i Dr. Reverend nagtay i ba PNC Inyo na iba penyang in CMKHADC. Right! Stop the load! Slow! One minute, silent. Stop the load, slow. Ban mau buram yang ni uriu kerap. Jong kari khasi kajungi kajala kajungi. Ile Reverend JJM Nichols Roy. Hoy iskuto bagade-gadega jong Muslim bagandu busan kajing patno kajing. But kalong shade ke kabangi hapan new por ban ngoburom yo ni urang ba. Nasa ka bagong mali por ikan mau burom lu yo. Kalau di contribution di mana no doubt nga pala appreciate ya ka ko paghat yung ba maradin bagajla hadin baga di India ka jongi ko yo ya independence baru kama kumu ban su ikilat jinyada ka constitution juga di India hoy ni suturu ba kajing ben khaya ga article aspa sa usau subclause r barkasik shidel Kadi ko wei ka atyar ka bakhan na ka benta banyada ya kari kasi. But yung buon ki nong comment
ki constitutional export ki ong ba. Sectional, it is the constitution within the constitution. Not have zuko abang ong tadi ke constitution, apo ke constitution. Ihap penyerok yang orang ba bakumu architect ya ki provision jongga sectional. Bagi start ain kin ong ba kadai ka constitution apo ke constitution. Kata kali ke start jong orang ba. Henry ke bas musi kalau bahagi amendment jongi hantam ho 1972 nia pen new door ya ka jinyo ichngai di orang ba hakabaya tin ban exam ya ki central laws kepada itang haka board jong governor la ai board no yung president jong India kapamut ni aino ya ka ikhtiar ke baklain naga kti jongi kapam gobro na ke sutu uhap haka council of minister si joka sarkar jilla kabau anytime by instruction by advice uhap ban exam ik central laws tenre namar ka jing bakla jongi ban exam ye central laws la aino how president jong dari India president jong dari India unam hak advice jong council of minister juga sarkar Meghalaya unhap hak advice jong council of minister jong sarkar India ila miss ya ka vision jong nampak kaji persyang besu ya ka paragraph 12 AA ban ong baladaga central baladaga state act kaya tungku baka district council act ka prevail ka state act Kaba ki parlok paplikin sutu pade nada bertemu ya kata nada ka state act hetuku baka central act ujubab yang aman kan prevail ka central act ni penkela ya ka kendro ka barit ni pli lat ya ka kota India bahkan tuklar yang kampung ngam ong ni ha pandor ka demarcation ba cogar jela tabang mi pan ta ya di kendro ba scam jong ka 6 nang ba minum do ya kumbalam mentang tentang di babon di board juga disnasel ba hoping asuna optimal ba no sutu ba wai balas mo ya ka ikhtiar juga district council kamu pilat plenty ya ka sarkar pedeng bahkan tu keluar parok mentah forest lakut babon namar ba kas sarkar India kayo lah dan ba pilat ya ka sarkar Meghalaya kumta masuk banong ba kani ka amendment ka nasuka usiam have to appreciate you bangila simkya kat bana bang restore back ya ka ay visionary jong lihat jadi Nichols bring back the power of exemption to the governor nang ba kita kian CAA kita kian uniform civil code tanda ka resolution juga district council pak syar ka DCA gubernur akan exempt bila tanya mana no ada exemption power so governor it will be very difficult for us tong na ber sibon man suto ki babon giwe kan rei ni hapan simpia kum ka isi na hapan appreciate ban penlong efektif ya ka ban mantrai ka jinyata kali jongi kepada kami ke di kilos di bascam masuk kenal bahwa hampanan ini siapa initiate nak bentar ban amen ya ka kasih linicar ban help ya ka dor barkur hata ban amen ya ka ila ka admission a ban help ya ki sengkan kai sen sama ka dor barshnong ka dor bardom extip dor barshnong extip dor bardom hata bak mentang kalau mandatory
baga registration kalau mandatory noma apa certificate you kelam entar shwa ha registration ratio di usiam next time ba vision jong ba joy jong lead reverend Nichols kan terikam bat kan narkam nadang iwan rak biang ya ka amendment haga 6 ka kum ka dinyo ijungi bat ni kum dino mikmat district council ni de bandon ni beri bandon competence haga law making bat haga policy making dalam PI ka komputer ho bomnang bantai komputer na try composition in ai ya ka sikidel haki banang ban translate into laws kan don kan next kan bani ka jungi kan penma ya ka visionary ki ba joy passport jadi begitu, but ingin simpia, ban on bah, hakane ga amen kan, wan rabian, ya kejinyo demi passport jadi begitu, bridge body pi ban. Ni yo yaki autonomous district council, habo kari India, house dan kakandai spaksan puar. But kuma kalong nantai nilakdan hadu kuma shikoteli ki EDCs habo North East. Ni don ki district council ki bahap habo ki state act jengkiwe pat ki jalan. Henry shikoteli kini ki EDCs ki banga lapen pau ki de ki EDCs ki bahap habo ka 6 schedule jong ka constitution jong India. De kani kasni kalau kasni ban kemau ya kalingko sni klat jong Reverend Nichols kawan rupusan but ladagi pioneer ya ka history kakandai spa sang tuar New York District Council but tan house nan kakandai spa sang pukandai ladang mengkelah Reverend Nichols la klat no nagani but hakini ki inru pusan teli kisnan lani hadu benta dengan District Council yang asyibat kalau sya kajingkerku banga yo ban dan hangi buat sponsor benta sponsor dan ila dan hangi ni sasutu ki kita ki board ki ikhtiar ki kita ka powers and function of the sixth schedule. Kibio pat kibam ngam jelio hakabedi studio kila bangkran bunjan bunruko kila bangkran tho hakibabun kiruko ya ka studio Henry yangi kibam treipan yangi kibam ngam jelio yangi kibam perkhat bahai kan ikakap kila dei ka kampa kausan kaba I Reverend Nichols kila ayani ka dei ke bawat na imdan shu bani ni dei ya ka benta ka jongi barkan ma yi ni songkya ha but benta dandu ki EDCs ki ba 4 jutip chapang Nichols re hadin bangilaya shimti banyalam ni ka kam kila nang sutu mano de Reverend Nichols dan ki ba sutu bakla ban burong ikiwe pat kinawela kibangite hi ban burong Henry minta kumka Tripura Territorial Council kila gloy ban pediang ya Reverend Nichols kum way na kire pra jokiru habedi bakasik schedule but kila tmuru wat ban penyang ya way madul trong Reverend Nichols hapo Agartala kani kan nongpum kajing burong jadi dia kajing yo jongki dia ka schedule hapo Tripura de nangkalian majungiru naso ba ngin nengkut tan hakan ni kajing le burong kumne se shisin haka shisnam hapun kini isni berakam ngaso berong ngin hap hiban dan dapat luka program niki activities ki bangin berkenmau ya kari bekerja dengan jungi syafang ila dan Nichols takkan ni meeting mentakan empat biang so ya sikin dan so ban ai bleker pam ya ka
Church-of-God Meghalaya Assam balang blek kibala penyem yang ka Secular College ke Reverend J.J. Nichols College haka kerten ke jungi kani rukan dai ka wei naka sinja maka balang ka shim ka badai ban bud ye ke jini kai jong J.J. Nichols habe dai ba ka jinglong spiritual ka jungi ban hakiwe kilian ru wat haka jing not senang ban ai ke jinang start habe dai ba ka jakun ri ko jungi Kejelang Meghalaya bak kiwei bak kejelang about North East ki badani ki disease ki sutu bahai kata bak dan shen dan kini ki kendiat sini arlai sini ki don ki doctors ki don ki kiwei bak ki bamampoi perhat ki bakin sutu ia kasih schedule ki om badai ke state juni kam itu no yang kecing kelak jun Reverend J.J. Nichols ban ada ka state holiday ngam dan kentin cik berbatai kata Kaei ke bang sutunat kalau bang kita ki suku Kaei kecing bertoi jom sik schedule ladang ipet ia ka sik schedule jan baro ki paragraf hamtal ke paragraf ke balai ke balai aibor ki ADCs ban chinaan dan ibon codify the practices ke jumi. Kau ini kata masyuai muksa ketika marriage. Kebah hadu menta ke license bangin ai ban penyet hok syongkurin iki balang bapher ni issue nakalian jumi ko ka district council. Te baki baik ki jingkan kam kumla kedau dari DCM nganam credential keju naso ba ladai yangi kum gajat pendrio ban kendet namar teng dan kajing syakilam bakala hakin isni bakala mi ki kentin ban ongim dan kam district council show tamu ban yakun ban wara amendment ru shimpor nyo fulai senang kat banyo ali takaan ke batumai ngam tipsyo parlimen manubat sebab ini ni tentang uwe MP Lok Sabha ni tentang anggota MP Lok Sabha nampak Meghalaya bagi Raja Sabha MP hari India berkawai tanah Lok Sabha dan sanspa sausan ngut KMP dengan asu kya bahake ni kumala keren de iba PNCM Hamtam hakani kesenang pemerintah ngidan don hapadeng gajinya kun ban pendrung yang kita ki provision ki clause ki ban hampen klaim shushu haka amendment jom 6 schedule bahkan sem bila omne balada kelong kabala se haka iba robot haka di amendment jom 6 schedule nginan pen klaim mendai benang toran Katai ketika jingmot kejung temu kejungi ketika executive committee bangka council di berkawin. Reverend J.J. Nichols College. Ringkat, bat ke KHADC, haka jingi lang, jongi si EM jongi mentah, bat kumjuru deputy CEM, bat kumju ibak papau. Kiwi de kinong syakot sumha kani kapor nakaliang jongki dorbar snong tiramba snong bah bangiwan kani kastat akajing sisa nginang mut bakade tang kajing bu sentiu nakaliang jongi bor arteli ka trust ka college ngidapen pau ye kajing sokmen wa krau kam tam ye bak penyai kumju ye bak pensingan bari bak patau kibala ai hangi kibala pen i hangi ye kata kajing mo kajing so kendit ke bahadu kata ke bangi mpoi perkhat bangi i ye kini ki jing pen kre nakaliang joga district council bat kanihi kermen bakadei kata benta ke bapi pisngo ban ai ke burom ke khrau na kamenta jom ni joy bat ngedon kumneru Kadai kata kapenta, bangi ngida snow burang, nakamta uniu riu krau, ubangi khot, ukpa
jong ke 6 schedule.